Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6 halaman 30. Ada Ibu Era. Bu Era ini di Surabaya. Silakan Bu Era mulai. Belum kelihatan, Pak. Oh iya, diulang lagi ke pengeluarannya. Ini dah ada ya, Belum. Oh iya, sudah. silahkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Silahkan Bu. ing Ya, wa ing jahadaka ala ang tusrika bima laisa laka bih. mm-mm. Ini Apa ada dulu? bersambungannya ya. Malaysia Oh, sampai bawah ya. lagi. Mm. Malaisa laka fihi ilmun fala tuti huma wa sahibahuma fit dunya Ma, makrufa ma'ruf. makrufa Wa in ja wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bih ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kemudian wattabi sabila man kurang nambah. anaba ya wat Wattabi' wattabi sabila man anaba ilai. sabila man anaba ilai. Ya. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima Ditahan dulu. kuntu. Ikhfa Ya, sapawinya ditahan. ya. Hukum idhar sapawi. Faunabbi'ukum ikhfa sapawi ditahan ya. Mulai dari mana, Bu? Dari Suma. faunabbi'ukum ditahan. Oh ya, bilang dari sama. Ikhfa sapawi. Summa il summa illa Summa ilayya. eh iya. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima Bima. kuntum. Ya, bima Bima. kuntum Bima. tak Bima. malun. Binya pendek. Bima. Iya, Mm-mm. iya. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum tak malun. Iya. Lanjut, Pak. Summa ilayya marji'ukum. Kom idhar sapawi. Summa ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, Kemudian ya Bani. ya bunayya innaha ing taku misqala habbah. Terus Ya, dari miskola miskola, Pak. habatim Misqala habbatin min qardalin fatakum fi min khor. Ke orang oh Jawa ya, ketahuan ya temannya Rahma. Min kordalin, min min khordalin. min qardalin Kho, fat min apa? khordal, min khor. Min qor itu, Pak. Khoir. Min Min khor khordalin, min min khordalin, min khordalin. qardalin Mm-mm. fatakum fi sakrah. Fatakun fi sakhratin, Fi sakratin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihaullah. iya, innallaha.
Innallaha latifun khabir. Khobir, khoir, Khabir gitu. khobir. Orang Jawa teh ketahuan khobir, khobirnya nya pakari Khabir. ku Ustad Kari, Khabir gitu. pangari, khobir. Diulang, Pak. Ya terusin aja ya Bunda, iya. Ya, gimana? Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Mhm. Wa'mur bil ma'rufi wa naha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Mhm. Lanjut, Pak. Iya, innadza Inna inna dzalika min asmil umur. inna dzalika min azmil umur. Terus Wala tusair khaddaka linnas. khaddaka, khaddaka. Iya. Wala tusair khaddaka linnas. Mhm. Khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha. Ya, wala tamshi. Wala tamsi fil ardi maroha. Mhm. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakur. Mukhtalin. Iya, iya diulang lagi. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakur. Mukhtalin fakhur. Bukan pakur. Pakhur. Fakur gitu. Pakhur. Pakur, Iya. pakur ya. Innallaha la yu Innallaha la yuhibbu kulla Linknya ikhfa. muhtalin Ah. fakur. Innallaha la yuhib Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian Wa qasid fi masyika wa huzud min sautik. iya min sautik terus. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Iya. Wa qasid fi mashyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Kemudian. Amanar rasulu bima unzila ilaihi Mir irrabihi rabbihi. irrabbihi wal mu'minun. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Sebentar Bu Eka tolong minta bantuan nih Bu Patonah. Ini kan Mbak Rahma nggak bisa jam ketiga. Katanya neneknya belum tidur. Tolong Bu Eti dihubungi Mbak Rahma Bu Patonah atau Bu Eka. Tolong hubungi Bu Eti jam ketiga setelah Bu Era nih. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Terusin lagi. Kulun. Kullun gitu. Yang Ibu jangan buru-buru udah bagus, tenang aja. Yuk, tenang aja. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Warusulih. Wa Ulang, rusulih. Oh iya. ulang. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Tenang aja ya. Wa Ibu ibu rasulih. warusuli, Ibu tuh tenang, udah bagus. Cuman Ibu Ya. teh baca Qurannya teh kayak lagi ketawa ya, lagi senyum gitu. Jangan bibirnya jangan dibuka semua. Jadi jangan digituin. Ibu Hilang. dimingkemin. Kulun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Itu. Ibu udah pinter.
tinggal tenang sama bibirnya jangan kayak senyum baca Qurannya ya. Gimana ya? Bu Era di mana tinggalnya? Bu Era? Surabaya. Di mana? Surabaya tuh gitu. Ya wis lah. Udah bagus tinggal artikulasinya dilatih. Jadi Bu Era di mana tinggal? Surabaya. 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 Itu kan jadi kayak orang yang senyum ya. Gitu. Dirubah kalau bisa ya. Diulang, Pak. Enggak lah. Lanu Oh pariku iya. aja terus. La nufarriqu baina ahadim Mir mirrusulih. Rasulih. Faqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ibu tinggal tenang bacanya ya. Jangan buru-buru. Ibu udah pinter kok. Terus la yukallifullah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'ahidna in nasina au Akhtana. Au akhtana. kecil Pak, Tokna. Au akhtana. kecil Pak, Ya tulisannya nih, enggak. nih. Au akhtana gede nih. Au akhtana. Au ahtona. Iya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal latina min qablina. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, janganlah bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Gitu ya. Ya Allah, ini berikanlah sesuatu yang mampu ininya. Jadi kita kadang-kadang diberi ujian di luar kemampuan kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Yuk. Terus Rabbana dua. Rabbana. Rabb Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna Ainnya wa'fu anna. wa wa'fu anna waghfir lana warhamna Warhamna. ang Terus ya, anta maulana. anta maulana pangsurna Anta, alal jangan buru-buru. Anta maulana. anta maulana pangsurna alal qaumil kafirin. Iya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillah ya, Ya, tamat alhamdulillah iqro'nya. Pak. Alhamdulillah. Saya kasih bonus. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ya. Kul Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm.
Qul a'udzu birabbil falaq. Bagus. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian Min syarri ma khalaq. hutangmu ya shinnya ya. Min Min syarri syarri ma khalaq. Shin. min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Kemudian Wa min syarri ghasikin idza waqab. wakob. Wakob. Wa Waqab. min syarri ghasiqin idza waqab kan wahob. Ya lagi. Waqab. Iya. Mm-mm. Wa min syarri Ya. Wa min syarri wa min syarri ghasikin idza waqab. Wakob, 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 Waqab. wakob, wakob, Waqab. wakob. Orang Jawa tekonya teka hak melulu. Wakob. Ayo. Waqab. Iya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Hutang sin aja nih. Temannya Bu Rehan ini. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian Wa min syarrin shin. Wa min syar. Shin. Wa min wa syar. min syarrin nafassati fil uqad. Uqad. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Coba lagi. Wa min syarrin nafassati fil uqad. Uqad, 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 uqad. Uqad. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dilatih ya uqad. Terus wa min syarri. Ya, Pak. Wa min syarri hasidin idza kasad. Kasad, jangan kasad, Bu. Hasad. Hasad. Hasad ya. Wa min syarri hasidin Syarri idza hasad. Coba. Wa min hasidin. syarri. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi pendek. Hasad. Nggak ada madnya kan? Hasad. Iya. Wa Bu, min syarri syarri. hasidin idza hasad. Nah, karena Ibu sudah di surat-surat, nanti Ibu tinggal ulang-ulangnya. Ibu rekamannya sudah suka dapat nggak? Iya, teman. Ibu bisa nyari sendiri di YouTube. Iya, di saat itu di download. Siapa yang nyariin? Ada? Ya nyari sendiri, Pak. Ah, hebat, alhamdulillah. Bagus. Di Di download, terus download terus simpan tuh. bisa. Iya, disimpan bisa. Simpan buat kenang-kenangan ya Bu ya. Masya Allah. Iya. Ibu terima kasih sudah belajar ya Ibu. Nanti siap persiapan Iya, surat-surat yang sama-sama. lainnya Ibu ya. Karena Ibu hari Iya, ini Pak. mungkin kurang persiapan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.